This. Testing. Minsan mau mango. Minsan kapun ran watch. Apiluyayo ran makap. Melel. Ong komuyo ngay. Tuwan be buk saraw ye masa ni may ran amej. Nakaw na coach ka chinuyata. O komuyo ngay kichan. Bereberen. O kat ngay. Amen. Arin may isang kapun ran watch uyayo. Na may isang makap melelong komuyo ngay po kichan pi. Esngat makap. Kichan ka maur makap. Melel na maray kapun ran watch. Song karusiyan. Kap melel may isang kapun ran watch. Dari penmanan kian sumo melel nan maray kapun ran watch pacheng. Riyay kan makabaikan mabilikin. Yang yeseser masanan coach melel nan life watch. Bilpacheng ray. Bildoset melel masanan coach. Ong child melel nan maray kapun ran watch. Buk saraw be masalik chalender chokat isa nga chay siyakin tokon benakan ninduan egeche arkin awen ke gangga kailaka nan kabeden emenemen ari kamelele magchay mimenan ewan so nutan kachana na masanan coach amen pag be buk saraw be tawla ka teteme apan let ewan so menlek labalapan wiyaw ton samba natutak lautan wiyaw. Apa taula masa ni makanta tu bagin kisin momen tapi apa masa ni nayi masa apa siya magcaman rapagi tali meselen palikan kecas sochman dia hari riyay kan bakagay namaray ka pun ranwaj tanan ay so matuwa chamech kecana ng mongki menen masa nan coach pwedin nanay so matuwa chamech kecakap we are orang masanan coach amen ermona chay bantula te modi ban pachki yang chay meren masanan coach meren nan marengka pun ranwaj ayran buki umiman siyang kemona chay bantula o kapakap nan marengka pun ranwaj aban kosang nan Mark tayo kecakap incinitis sang eu len riyaisak ako ibang kayong child sang ni Isaac lamaw namasa ni kay aramas rasa yung waran chuka ko na waran yung nan kisinyan ni aray kan rong masano setang apkin koto o kawaisang iray. Kay aramas kan raseng kisinwaran chuka ko maratiyong nan wasang at chakay ni arkan rong masano trakin pelan kita o ale as sojak kin changala reray o sojak kin waray pani apal o kamagam kin lalong iray puwag masano trakin matang lodi ay sa kwalu ang mga sani kay aramas kan raseng kisinwaran chuka ko mamuratiyong nan tip chakachak yay iray magkanrong mga sano pwagin punot ang maurin sambakan norok ang tupsukan o songan inang chikan magkin parata o kaskola mga sano kay nakarekta sochakin wa kay rasa gisinwaran chukan mamuratiyong nan palmaw rakan rong masano ale apkanu wa kay wasilisak kay wanaisak kay wa apuki ari wasa watawatwach may manchiyangki meren mona chaban tulang nan masanan coach makaw no coach pilpulikit na nay maong yung wayan kak pilpachkiyang
melel riyay sa ulang ganda karusian nabil kenyang tautanan life watch armona caban taulanan masa ng coach mi manaw kiyang China ichiyang kawasan watawat watch bilaw ka caman kiyang kicha kasampadan masa no yawasa masa na ban patitiye ang marenga pun ranwaj kejaban waita masa no en patiti ni kailan nyalakan tagjaban waita ang patiti wasa chakain tagjaban bin waita ang patiti wasa chakacak apoy kamele na marenga pun ranwaj may ikupuran coach ong komyongay kechan patagot masa nan coach nan palmo ari image siyang kiki wasan watawat wataw kechan melen na marenga pun ranwaj pagkamyo ngay kechan kakan kau na tagachan kakan alam masa nan coach o pulikiti wasame masa nan coach utan tawat ari wasama kamimian yang yak cew gana kabakab kila masa nan coach magcaman rong melen na marenga pun ranwaj. Hallelujah, Jesus. Kalanganin ka mo melen may isang melen na marenga pun ranwaj. Sam sa kota melen mo silangil nung yung ka pun melen may isang kalangan ki Lord pwede yung ya kocha men manaman kocha men masarawi kocha men may ilayle kocha men magachin katalango samba o autapekan karusiya Lord Jesus sa melen na marenga pun ranwaj sa katete Lord Jesus masanani ka mo sa kalangan kiyang kamoy pwede sa palmong masan ni magkakalan magachin mangin plano kasanti melen o ngach mo kasantian kakayata apkandan ka panela may isa siya coach kalangan melen na marenga pun ranwaj kapag kilam Lord karusiyan sa mabanyang rong sapol mo masa no Lord Jesus siya coach kalangan niya kapag Lord Jesus painiran ka chan kam charagach mo yung Lord Father pwede masa no en kakan batiting masa no en kakan mamaw na nach mo Lord Jesus kalanganin ka mo melen na marenga pun ranwaj may isang sa karusiyan mabansong anuwang sapol mo masa no Lord Jesus sa kasikar tamelen po sapol mo masa no katete masocha po mo naman sa belian kumarin kaong Jesus Christ sa kawala totoo karusiyan marin kaong Jesus up so welcome manawis saraw Lord Jesus men kachin kaway kich Lord Father nan sapol mo masa Lord Jesus Sam tatong kataluarwach tatong kangilwach Lord Father niyaban koway Lord masano ang kakanlalwa sa karusiyan Lord Father Sam kalangan kiyang kamoy melen may isang kapon rawach sa kapong kamelen may isang pagpaulan ka mo Lord Jesus ponach mo sa kapong kamelen may isang masamasan ka mo kaitiyan ka mo Lord Father melen ponach mo Lord Jesus Sam kalanganin ka mo melen may isang kapon rawach kapong lengan wow sarawi and kawan ko marang kaon Jesus Christ. Amen. Kalangan puyan tola tau sa melen masanan ko chong kchay melen na marenga pun ranwaj ay kamele lemen na chocho socha wo kis ngay Etay Larson, last name Silas, amen, matalalim nan balak. Waiting Christ, ay more nan 2010. Ilkabong kiyang kao na coach, pwede kiyang katsin. Kula-kulay more, lalatomelin nan 2020. Amen? Arawasang watawat yung mayman. Watong kecil melen may isang kapun ranwaj saban kosam nan matu isu riyay sak tayong len riyay sak isu so ikamelala magkarusyan pilikan rorong wasan watawat waj pilikan uya watwatak wasan watawat waj
Ap melen na maring kapon ranwach. Taniyan so maybe we are kau na masanan coach. Kau na coach pleo kacaman kiyang ye. Mesoche o song makasangwal liking masanan coach. Ari riyay kang bakabay. Ibin man batch kiyang kicam. Melen na maring kapon ranwach. Aralap yung makasiya. Yay take. Take. Ikamelelemen. Take. Awyamasan yung makasangwal melen. Ong komuyongay. Melen na maring kapon ranwach tenan ran korusyen me esngat wach mimren komuyongay. Ichiyang kinanggawanan wasang watawat yung mablew kacaman kiyang kicam. Wasamasan o kinbatidiye. Ako siya magpuwet pa yung miye. Ariman batch kiyang chain nan matu isu riyaisak tayo len riyaisak suy yan watakan chain amasani arimemen makinrong ay patakpukat o kinkapayatan epan rasayang o lalakong men makinkawata imapon 5 ew isak lemaw amasani riyaisak lemaw amasani niyan so eban kachota o lapaketa o lapalan kisiniyang ipitong imo e sochapan o lapweki e kokota ton 5 ew riyaisak wano amasani amemen makinrong ay patapukat o sochakin kapayata apan rasayang ol poy man makin kawata imopon pikan ni aror ni eban kochota o lapaketa o lapalan kisinyang ipitong imo eban puputi o lapweki kokotar ton pikan ni aror o yapan wan o lawat kasamwal melen ong komuyongay melen na may sanggapon ranwat ikameleleme kichawya arabasa kay maginrong-rong melen masanan coach wasang watawat sa kasalaya kicha kasamwalin masanan coach lewat kacaman kiyang kichay kasampalin achakan uya rong-rong masanan coach ako sayame iraikan maginrong masanan coach o plata pekiyan pebuk saraw beng karasayang o laman makawatan ng mga bonbay. Ako sa yaman yan summe kapal lalong imo. Ako sa yaman imo kaskasikar pweki ako kuta bonbay. Arariyay kang bakabay melen na maray kapon ranwat kasampal melen ong kumuyongay kacaan pekiang masanan coach. Ima kayong kasampal makaw na coach kasakran kumuyongay kacaan pekiang masanan coach. Kecaka punya orang-orang masanan coach ran korusyen api makayong kasampal kecan pekian ikamelele bayi makaw na coach kayong kupur krena menemen kecan pekian sawal mamasan ari may ko siya makecaka krong masanan coach ciyang kepuel payo me aramas cocho ka punya orang-orang masanan coach ap ekeng rakin rong o ya ko mel ko chman ari ka sampal melen o ko yongay melen na maring ka pon ranwach so chele pele wasa makchakan mimi kichakan mo yarong rong masanan ko ji magayong ka sampal kichan plata peki ang masanan ko ikamele men kichay ko rusyen te niyan so makaplata mo itan price and count amor kawiyayat aramasaman makap mo silangan ko आप कच्चा चिकचिक कच्चा आप चेंग चेंग पतिनान मोइन गोच अरे पकचान का केरतानन अच्छा हुआ ममौर कच्चा अनान मासनन गोच कच्चा अनान हुआ पेकिया मासनन गोच पुई का मेले में यान सो मकचा पेकिया मासनन गोच आयान सो मकचा हुआ का केरता नना अच्छा हुआ ममौरन गोच अरे kasalayan kichay wan kasampalin pek. Pamayban socha pek yang masanan coach
aplikasyon wal melen pwede aplikasyon yang chay may ban rong masa nung ay so sa pekyang aplikasyon yang chay may ban rasengol puy man makawatan mo pon pikan ni oror niyan so may ban len te kapal ban leng imwach apan puputi pola are so bleu ka pratong amenaman chay melen na maray ka pun ranwach niyan so makchakan wi rong masa nan coach menyak charen aramas ria manage pwede raparos rakan rong masa nan coach ay kamela na magkomuyong ay kachapil kung yarong masa ng coach ar kaun coach bleu kamela na may bleu bang komuyong ay magchan pe kiyang masa ng coach pe kiyang damak kaun coach mamasa niyang kachanan ewe ranakan ikamela na magchay mi minana wan so me song loud kachapil kaklang aptama kayong kasampal meled ong komuyong ay kecante klik lang at tamak caw ya klik lang ap kecan nanci yang kapayata tama masanan coach mamasan song Rusian main cing nambuk sarawi kecakak lang pay ta masanan coach so cekin dekam masanan coach masani match utana panuyaw ariya kasampal melen ong komuyong ay bukchan ka kan kailay na nang sumet wachamit kecana na masanan coach kecana na pek yang masanan coach wan achaw ya pek yang masanan coach ai wan achaw ya kelay na achaw urin solam klang aga salen chen ng wasang watawato me elelen kapan ab kasikar pwede sang niya pek yang masanan coach ari socha bilwa kasaman kapan ta magabilkin sobay kabil socha wa kasaman kapan ta may bilkin sobay apacha pe kiyang masanan coach apan kare kiyang komuyong ay at apan kaken kelay kasampal melen o nga naman chay melen na maray ka pun ramoj niyan so magchakan rong masanan coach kichana na plata pe kiyang ikamelele me iyaw song me setan socha pun gran komuyong ay socha watak ma komuyong ay kichaw yarong masanan coach ime kayo ni siswati ma komuyong ay kichaw mamblata pe kiyang masanan coach ari niyan so magchakan pe kiyang masanan coach agin kiyang kichak kelay na nachaw ya mamauran solang ime pasang wata kas kasalay yang kichay me ima kan rong masanan coach o plata pe kiyang takapayata niyan so meron so ba ikapan akin kaskasinan siyang so ikamelele me nan sela coach komuyong ay kichamambil so ba ikapan awi magayong kasampal kichaan ka kaw na bata chamor kichaan ka pe kiyang masanan coach paniyan so magcha so ba so chaman wag tala cha kamelele tama masanan coach masan ama kichaban so chape kiyang masanan coach yan so magchaban ronga cha me coach ta ronga cha sinka paliu apan nangay kichan pubuti yang lale obliyan so magchabil kin pe kiyang masanan coach abil kiyang cha ema ang kiyang kichaw ema en katete masanan coach pwede kichaw yakap kapayata masanan coach ari ang kiyang kichaw pagchan bil ema en katete mawan coach klamak chaban pe kiyang masanan coach kichaban wewe kitama masanan coach mamasani kichaban kakan wiya tama masanan coach mamasani pwede kichaw yara masakay magkap kapayata masanan coach ari yan so magchape kiyang masanan coach apil kiyang kachap ema pagchan katete kachay kaklang nan Daniel sulu kachaka patakasan nan irachikachik ay sak sulu kola kasambal niyan so mabuksaraw katete yung chay maurin manakap silmanach raw ya manakap kay nawutan ay makakauno so chay Pilipin tama rasobay nan wasang wata kas kasalay chay man namarkiyo kawata
Sansal kolyo o pain ko sa yang right mag-correspond barti o pongi memen mesto chaban barti pongi aban lagtak lang nan kisinjay mo ano tami kasamwal ki melen maurin manakap silmenet akas kasalay ang chain mare eima ka masanan coach tere eima ka kauno resocha masak ikamele lamak chapan peki ang masanan coach chapan ka eima chapan ka komwan ana chawya papa kauno ay sansal me nan markiya peng ko siyahin rey makmay ban socha party kumay ban lagtak lang nan kisinjay ayat marako siya ma aj coach masawiya papa pan kakka chala ima ban yaun ma episode आप सेमेनिंदाऊं में से सोच बान पड़ती ओ पोगी आम कोच संवाल मेलन इका मेले में मन चाय से कि हम सोबाई समन का पल मकचाई ते मानकब सिलमने सोबाई अब तामी का संवाल का मेलन मोरन मानकब कच पर रकस का सले एक चाय में अराई एवं कोच मकारे कि हम अराई का कन कह रहे रकक en kaparapor terak an kaparapor me kauno coach mandari rai so blau ka pre nan puksaraw ka tete yang chainan melkaka tuway sa kayo rachikchikaw go tuwasaw kaskasala yang chain me iray kan mamimren kauno yai iray ma kauno coach kinsis ne Armara kap sinimelet rakasala yang chain me ramimren kauno makara ki yang kauno coach tari rai so kasamwal melen ong kamuyong ay at sa peki yang masan coach kakap kabaya tamasan coach so bil kasamwal melen ong kamuyong ay at sa peki yang masan coach waniyan so magchapil peki yang masan coach apilki yang kachaposon at sa poson beluya lalaut la at sa poson beluya kakairta pembuk saraw beng katete yang chain nan Roma isak sume at sa poson akan pultasang ni at sa akan rorong masanan coach ariya ka samwal melen o komyo may melen na maray ka pun ranwach pwede kaya sa posonan ka kan beluya lalaut la takchan ka kan kakairta utang kachanane kapkawaya tamasanan coach buksaraw bil katete magchante uya sa song rongorong pamakchapan uya sa song rongorong apso chikawaya takchapan baby chiti baby chap ariya ka samwal melen o ngamen chain melen na maray ka pun ranwach kecaan ki an so mau me esnga kemur mimi teacher reja iya cha an so kapkawayata masanan coach so kasambal melen o ngamen chain melen la maray ka pun ranwach so chalabil wasa magchapin mimi apa cha kapaya tamasanan coach udana kasamwal pwede kanyan so magchakan kapaya tamasanan coach agin kiyang kacha songwarusian agin kiyang kacha kelay agin kiyang kacha eima agin kiyang kacha kommat kanden kachan kommat ngaramasakan ap kachan kommat ki acha kamele kaw na coach uksaraw katete yang chain nan laban bata silulan payo abeng ko siya wasaw kachan ter katawan away menen o lalapot kachan pret yan ni chapan warasa on chinitiyan na nasa maungyo magchapan mo yamet coach o aramasakan baan kachin kubur peren kinikcha ariya kasamwal melen o ngamenemen child melen na maray kapon ranwach masanan coach yayiman kinisare at sa maur nan sila coach ariya kasamwal kamba kapaygong kachan peki yang masanan coach tama masanan coach masani kachana na peki yang
Kecai kelam orang Abram nian so makau na coach masa ni yang Abram and merong kila Isaac uksaraw katete yang kecai me Abram bekiang. So cepluya kam complain ki puek me chairman apung saraw masa ni me Abram bekiang. So achapek akin kamakit kuburan coach akin kamakit leman coach. Yan so magchakin belata peki yang kau no coach. Ariya ka sampal melen o nga menamen chain melen na marengka pun ran coach. Pagchan peki yang masa nan coach yan so magchakin peki yang masa nan coach akin kiyang kcha lalapot ang kiyang kcha melen na nachaw ya baba kau no coach. Arka sampal melen ong komiyong ngay melen an marengka pun ran coach. Tama kau na coach masa niyang komiyong ngay kcha na peki. Ma kau na coach masa niyong kanmuya match kana na peki. Klang makcha man socha peki pinmiya karyaban makcha socha pan peki. Cheka klang nan kayong Samuel isak lamaw katkatete yang kecay wasaw yan so makau na coach masa ni yang Samuel and kayetis Saul puen wiyala nan markian Israel man Israel kan piniyan so moche kau na coach masa ni and kola amalag o maunel men amalang kan kamo malasong korusyen uksaraw katete yang kecay men nan marki Saul kola apa socha utan kapayata ni tuwen da makau na coach masani pasawa kat katete me ekola ekisang nan markiyo socha kamela nan markiyo epilkisang nakasalinin manakan tupsogan masakanakan kan me akamamala so masambal pwede kau na coach masani yan kamamala me barusyen Saul sabi kayang damet masanan coach masani makarek yang pain kau na coach pain masani may ikalukila ay plata Saul puen yan ang markin Israel kan pueki sabi kayang ay masan so bilka sampal melen ong kamuyong ay melen na marengka pun rangoch at sabi kayang masanan coach muta nagasampal pueki may ban so sabi may ban so sabi iban big ariya kasampal melen ong amenamen chay melen may sanggapon round kacaan belata peki yang masanan coach kacay ka kelang nan Genesis kau no coach yata aramas kekerken aramas nan Genesis riyaw kacaka kwatak sang isak limaw kokoti bil kaskasaleng chay makau no coach masani ong aramas yan so me yata chapin aramas masani me song korusyen te wanchu ko korusyen ekakam ab meche yung men kaise kita aramas tama mawo tama swat me esoche bansay ako siya makabansay te chungala kaban me kila an soche someone pwede be muksaraw kasaleng chen Genesis slow ko te pilkas kasaleng chen me aramas sabi kang kau na coach makarek yang kecay aramas acay kanibudiche ni miyar pan manamanendi pwede sang sabi me aramas uyata ni chatyo so bil kasampal melen ong komuyongay melen na marengka pun ran coach kecaan belata peki yang masanan coach wacha peki yang masanan coach epil pan kakache karek yang acape nene rai yang sana mau ke komuyong ay acape yang masanan coach amen er kasamwal melen nan marengka pun ranwach kamu na wewe kita makau na coach mama saniyang amno ni magayong kasamwal kecaan kapayata makau na coach masani match yanana peki yanana kapayata paniyan so may pan kapayata iban kelang kapay
iban klang wan peki yang masanan coach. So ika meleleme no men baba men niyan so men ni rasari imira perkas-kasang ren ni rasario ren peki yang tamaraban kosanet yang ta kosanet yang serio ai biltuan kau no coach ong komuyong eh ya chayang ay uyala sapol meseri sang ya chal lukelong Christ en kachlong na nachamo ai me plananer sang ren komuyong ay kacham peki yang emasan ka peki yang tama puk saraw mamasan sambwal melen onga menamen child melen na maray ka pun ranwach coach coach men limbok onga mo yongay klang kauno coach ka sitte poeki krai sa kasalayang child klalan pe otobon samba kapayata me barusien kapayata masanan coach ari makauno coach pil kubur keren komuyongay poeki komuyongay makareki ang Christ kactabon samba abil kubur keren komuyongay kacambi peki ang sabal mamasa ma Christ mimren komuyongay a Christ akin kapayata sabal man coach masa ar blaw chaka prayang riyay kan bakabay a Christ yeyas ren komuyongay sablana na kapayata masa nan coach kapayata tamak puk sarawi mamasan kasambwan melen o nga menamen child melen na maray ka pun ranwach lew chaka prayang so chaway kasangan kapal kan man kabil kinso bay ap makchaban peki ang masanan coach kachaban kelay na nachaw yung mamaw so chale Pilipin song da makchaban so bay sang matchpan bil kokola kawo ngay kachaban ka kelay pwede kachap pilata tama masanan coach masanan so kasambwal meron na maray ka pun ranwach kauno coach at pakayang gamoy kauno coach at pakayang yen o kauno coach pil kupur keren kamuyongay kachan pil kasalayang i at sa pakongi yay at sa peki yang i kachaban kakache men peki yang aramasamen ma kachapa ko yang i ar yay kan bakabay meron na maray ka pun ranwach kachan peki yang masanan coach peki yang kauno coach o yay kasalaben at sa pa ko yang kauno coach kachan peki yang kauno coach kalangan din kubur karusien melen maray ka pun ranwach peki yang mukak pilbulikiti yang manso pwede masanan coach kachan ka kanyang from masanan coach ara kasambwal melel o nga menaman chain mel na maray ka pun ranwach masanan coach akan mawa ang kachap nam Joshua walu kaskasalayang kachay kasambwalin masano kachan kapayata masan na yes school ka masan yan so magchakan wrong masan ar kasambwal melel na maray ka pun ranwach masanan coach pwede yay masanan coach mabangagan kawait kitcha nan sela coach yay masanan coach mabangagan kasalayang kitcha al magchapan wait lalan mapanpung ong komuyongay magchasochman kalungila ar kapim gemelen nan maray ka pun ranwach pwede amanso makomkak pulikiti amanso pukan ka kanyang bacheng melen masanan coach melen na maray ka pun ranwach masanan coach ong kchay ka rusien para mas mawya mamaw so chamemen nabangak an ko siyamen so chana na masanan masanan coach ong kchay ka rusien riyay kan bakabay pagchan ka kan kelay kachana na peki ang masanan coach kapayata tama masanan coach mamasan
Leo cakap rayang na setan. So cakap caban kemako ngai carong masanan goch. Apo yech ma yung kacaban ki te kayo ni sinsuat ki. Mako mo yung ngai caban beki ang masanan goch. Yan so magcaban beki ang masanan goch. Kacaban kin kisang ang setan na kailay. Kasamwal melin kung mo yung ngai melin na maring kapon ramos. Kecap lata beki yang masa nang goch. Dari masa nang goch maybe men batch ki yang kecai karusian melan na maring kapon ramos. Peleu encourage acai maur. Peleu kakaila ka acha maur. Melan na maring kapon ramos. Ia cakan rong masa nang goch. Ia cakan watak masa nang goch. Cana na lata beki yang dama masa nang goch masa nang. Kalanganin kupur karusian ye kabakap na masa na ban tiat tawai o ban santi nan puel makauno coach kupur ki na chamong yung en kakan mucharak achamong yung ikameleleme na mucharak marenga pun ranwach masa nan coach en kakan patitig o en kakan kaparetawa. Kalanganin kauno, kalanganin kupur karusian. May yang wirong-rong o mabambil. Tautamur pilyang rong. Ye kabakap makauno coach maban kacing kabayata emenemen chay. O kauno coach maban kacing kacingi komuyongay at chapekiyam. Kalangan sama kami miyan. Bilman bakita kacaan, bilaw ba nakabakap? Sapang masanan coach, nakarong meron na maring kapon rawat. Ibang sapang masanan coach, may rong na maring kapon rawat. Chayaw ba nakabakap? Uya tsaka sapal kalangan, ong kauno, meron na maring kapon rawat. Puya kiya, kakmuiteng, komuyongay, kacaan, prong sabol na mamasan ang maray kapon raos. Chaylaw ba na ka ba? Hallelujah, Jesus. Kalanganin ka bumelel main sam. Siyaw ako, kalangan sa kapang gumelel sabol mo mamasan, Lord Jesus. Napainir ka chin mo itang kich, melel na maray kapon raos. Pusan ka kanuya rong-rong, Lord Jesus. Sam kapagap kemelen mong yung karusian. Marong-rong melen nan clockwatch. Sam raikan mapambil tau tayang rong, Lord Jesus. Kapagap kiaray mo. Melen na marang kapon rawatch main sam. Lord, painiran ka cinta kemelen mong yung karusian, Lord Jesus. Sam kamtsara ka mong yung karusian. Puwag masan watch, Lord Father. And kakantiyar tawa, Lord Father God. Sam kalanganin kamu. Kalanganin kamu. Kapag kamelan main coach kalangan. Kapayan kamu melan po naman kich, Lord. Sam kapag kiyang kamu melan. Maur karusian melan na maring kapon ranwatch. Katete melan sapal mo munchaw melan po na ray maur, Lord Father. Wasa karusian marapan miya, Lord Father. Kapag pinchan Jesus melan po na ray maur, Lord Father. Sileti sa nga tiyanan mga raylan pa na ray, Lord Father. Sam nan me karusian marapan wiya, Lord Father. Pilkatete painiran kachin yayang ray. Kaway, Lord. Wasa karusian masaban miya, Lord Father. Siyawa ko kalangan saan kakapang laut melen maray kapang ranwatch, Lord. Pwede kaplanin kamu kasantiyan kami melen po na chmaur. Kalangan kiyang kami melen may isang kapon ranwatch main sam. Lord, pilan ki chay so mau melen main sam. Pilpukatawan kamu, Lord Father. Raikan karusian maplananan kamaula, Lord Father. Pilkatete melen na maray kapon ranwatch, Lord Jesus. Makamukotsa men, may ilayla kamukotsa men, mamangi me karusian, Lord Father. Sami ay kabagapay nira kachinto ko sa karusian, Lord Father. Lord, kamaw yalay raikan mananin. Kamaw lamelen na maray kapon ranwatch, Lord Jesus.
Sam karusian machow Lord Father, painiran bilkachin yang ray Lord Father, kachki yang ray, bagdol kaparapar Lord Father, nan me karusian Lord Father God. Sam tuanach wewe kumakamukochan me karusian Lord Father. Osong karusian makinso chaka krena ramas Lord Father, kakremo Lord Jesus. Main coach kalanganin kamu melen na maring kapun rango katete melen main Sam. Magdolen kamu melen po nach maur. Sang rango pambil ko kola melen main Sam. Siya wa coach kalangan walyan dia menemen kich. Nduwa nach ya benene yeu. Maudot kita yin John Christ. Kamaur kila yin Jawaj Lord Father. Kaprewang kamu yach kapung gasabal kalangan. Lengan wow sarawi. And kapurupurwan kamu maring kaun Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Kalanganan kauno, kalanganan kupur karusian, ipilmanan ki chan somao pilukke kupramoy. Ong ni sauch kan ranwach at the same time. Kauno batamor. Pinakap man makauno coach pilkan uya tatong ki. Mabahan bilew ki ang child. Masanan coach o. Kalangan Pabolan coach, yang amenaman child, sang ranwach pambil ko kolan maran Jesus. Amen. Kalangan.